Evo sa koliko honorara je kažnjena Maja Marinković. Maja Marinković nasrnula je na svog dečka Filipa Cara i izbio je žestok okršaj, a obezbeđenje i zadrugari su je sklonili od njega, kako ne bi napravila veći haos. Zbog nasrtaja na Filipa, veliki šef je kaznio Maju mesečnim honorarom. Inače, Maja nije jedina koja je kažnjena velikim honorarom. Nakon što je između Denise Dame i Sandre Čaprić došlo do žestkog sukoba pre početka emisije gledanje snimaka, veliki šef doneo je odluku da kazni zadrugarku iz Slovenije tromesečnim honorarom zbog svog ponašanja. Naime, njih dve su se posvađale oko stvari koje je Sandra uzela Denise, što Dame nikako nije mogla da prihvati, te je svojim ponašanjem htela da istera svoje. Zadrugarka je udarila Čaprićevu, pa je ubrzo i gurnula. Pevačica je završila na podu, a gomila zadrugara se okupila oko nje, kako bi joj pomogli, osudivši potez Denise Dame. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.